Sepriang berjur ke jing kena balik tu persyak siliang u referee ya ke Argentina hakilat patai kubar bat hakiran san sosial media. Habalakut ke jing rekai round 16 jong ke Egypt persyak ya ke Argentina tak ke bahkan ke jing rekai ke Argentina kalau lawan penlim ke Egypt lengba ke comeback tak lai gor laar haka press conference u head coach jong ke Egypt uta u Hosam Hassan ula penpau per umsyam la syu pan set ke jingdom jong u per kumta haka press conference ula krendam per ula penpau ya ke jing sngo jong u ya u referee haka ne ke jing lekai persya ya ke Argentina. Bad une u head coach jong ke Egypt ula krendam da ke boong lada ke FIFA ke kuat ya ke Argentina pan job ya ke ne ke tournament balai bakan khot ya ki wei ki tim kini simenta ha kane ke tournament. Padahal orang rubah ke FIFA ke kuat ke World Champion kata ke Argentina pakadang don hakane ke tournament pada kuat ru yang Messi pu undang don hakane ke tournament paknang ba kiru each football kin pej hakane ke World Cup pada FIFA kalak ban kamai pisa Kambon. Bad une u head coach jong ke Egypt ulapan pau rubah kat ba ke Egypt kadang lak ban lam khmat da argo lanot ka jingyel kai kadang long normal Barhadin ladis alau ya kata ke gol hakamit ke pesan kendai ke jinggir kai kala nok siliang pha tak ke ba referee ulah syak siliang palat ya ke Argentina. Pod ulapan pau ba u kuat ke jubab pa balai ya ke gol jong ke Egypt ladis alau nok hendai ke gol ke balai jong ke Argentina pat omsyam ladis alau pat kumta une u head coach jong ke Egypt ulah komplain pat ulah ujor pakai FIFA kadai menit biniak bah ya kane hakiwei pat ki jing lekai ki ba dangsa. Badhaka bakadu une u head coach jong ke Egypt ulapan pau da ke baong endang la poi hayeng nga ngan ompet syu ya kane ke FIFA World Cup namar ngam syam la lawan pedang namar ke jing syak siliang palat jong referee ya ke Argentina pat ngam syam la pan pedang ya kane telele ruem. Henry om syam la dai tang une u head coach jong ke Egypt po ulami syakmat pan kan persya ya une u referee Henry uwe orang yang kai jong ke Egypt bro uta usiko ulami syakmat podlaong na ai kublai ya ke Argentina pakala job ya ke jing lekai Henry ke job pat da ke jing le tu pod ula ban beng da ke ong habangi pet ya ke jing lekai ngilak ban yoi po referee ula syak siliang palat ya ke Argentina pat ke jing lekai kam syam lalong ke jing lekai ka bahok pat ka ba sida pat umur salah aru ulami syakmat da ke ong nga nampak ban keren syapang ke jing lekai nama lada ngangan keren kasawan ra jing ma ya ke jing im jonga haden habot hendai ke ka ba nganga kwa ban ong kalong ba referee hakane ke jing lekai om syam lala pan penyaj bah ya ke jing lekai pot umur salah ulapan beng da ke ong habangi lekai persya ya Messi nimla ban dai nama lada Messi ulamot pula thong un pen kala ya ke jing lekai udon ke takabor ula pan pen kala ya ke game te paralog pisno kumno hatu referee menin kamit usyak siliang sisa pat hatu ke Argentina ka job da ka jing le tu ya ke Egypt pat hatu ka jing ong jong kini kirangi lekai pat une u head coach jong ke Egypt ka dai sisa na hatu kila syak penlim da ka jing le tu referee lani pisno kumno ya ke jing kren jong une u head coach te paralog satrap ki jing sngo jong pi hapo ka comment section te paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakin diat kublai shibon.